Ajmo Ruši! Cimni ga koji put da zadavu. Stavi ga cimni za noge. Pola prošlo, Klara! To! Imaš još minutu i pol. Stisni, nemoj da ti se izrova. Minutu i pol još imaš, Klara. Prsa mu stavi na leđa. Odi po džale. To. Bravo. Drži. Dobio si bodove. 4:0 vodiš. Još minuta, Klara. 4:0 vodiš. Samo polako. Okreni ga skroz preko sebe. To! Bravo! U grupu.